Hello, so pite na dam jung uhinam. Tunin jung tusim khat na ngai kinu hitin. Tusim hin ngai du hi ahile. Iso pipau Minlien Khongsai in ain sut. Tusim ngai numta Janmang bet kiti ahi. Tun an ngai pan tau hite. Alam ka koi chu ong ging tan ke jong. Kanuk kada ki bangin ka tholil sasan ka thoin. Mai ka phinin cha don ding ka tile. Kawai gay timpa nin kapot kan kipoin. Taxi a airport kan zon tai. Kawai gay timji chun taxi tol pa chu. Kano tho jing le aman chong kino tim tain atolin. Ana na in flight kipat masang. Minute som tuma kagatlungin kay zong. In lang zon ding kahiji chun. Taxi man a kisaboy talawin asay zazat chu kapin airport sung kalutai. Checking ho kita achun kataw na ding hoy kong achun kagalutai. Le na ato ka be'lo kahiji chun window seat kakilain noptain kataw tay. Air hostess on ikipat di uhitay tin bel ho iga saun kay chu kibol te mo sa ata kaga umle nunga mer hoy sil no chun ehung ga apiin iga nui sa ni. Ahi dan chu kakibol mo sa kahilam chu ahet lo dan hi. Air hostess ho chu ka van hi le ala akhat nu chu e tinglang mi hi ji a chu anim plate vet de tia kaga ki bol mo sa ale ama chu hung tlowin kol nu mei khat zo in e hung ga pi a hi khat nu nim plate chu vet te ka gut wangin agam thaje min ka mu thei poi lena ang leng to tan window apat noilang kaga vet su le leisi to aki gam tha che in ho gari ho mim ho zong mang chiu jiu in bo akimun azo zon nan gampheng lin ta ta le tui khang lin bo kimutai inyau la ya van leng imu pha le len na chang hla mi thai ne hin po pio kiti a bye bye ki bolji chu ka gel do jing e thil tam ta kalungin ong kilangin ka gel pha lo hi la tu ni a van leng a to le le thia kom hi kidang ka san pathin ka thang wa e noilang ka vet na kalung gel ho chule nu le pa te le adea kangai penu to kitu khom le oti hok gelin ahi kamasanga to te ni kingai dan chu ka vet le o keizong kalunga chamjing nu ahung langin nawbang eina san hile tu ni akipa a leng khom ding ti ak gel le kana emotional wa kha dan ahin ka koma to nga nu chun eina veve jing e kinjong ka ga anui sa ni handkerchief kala do in ka thli chu ka thi in chomkhat ka atole ne the ahin hom tawin kinjong air hostess thinglang mi nu chu ka honom ja kadang cha lo wang achun coffee ga la le e hin pe achun amin ka ga avet le priscilla hoinu baite akiji in kinjong emi ahi ke phanin thiben ka to ki tai aman ahin ton phana chun english a zaman ham ka ga ti le sir ₹50 only ahin tin kinjong ei pawin hoinu aman atam na e coffee khon khat 50 tia to le ta ki goma chu ka se a ka ga pi le heu iba kilo diham eho thingthlang mi te din adjust ha ji e aman tamsa thei jiwa atin nuipuma chun sumcho kila tai hiti chun lamhlung ke in ka ki galvet thunin ong nai ting kaga kyau zap ji thun e ama jala chun bon kalung hel chu aphadom e pungka ani konglen zo un dam selin gohati khonghlung tawe kinjong anadam sel to hoinu tin IFBID ka dole ASAP in a pet nin friend request ka thot nga lit hi airport na kon kongpot do achun in thung ka kiba sa jing e nisim somni lekhat olha ni dan 9:30 am ahin ni khochu alum hiu win hinla phalbila hi ji chun ni sa ki mu chu ki pa umjong ka sai kaloi pa mangpu in gari go tupsan an ko in pamlanga inanga e keni jong ama amna Ganesh Guri Zondin kongki tol huntai Guwahati a noile pai zo si khat na kasai pi thailo ding hi ji in Facebook le WhatsApp status update ka bolin back to Guwahati tin ka post e like le comment chu adim che jing in kolle vaile loite dang hon ahin comment un ka asim le party pelo a na pot do ahin pending party na pi anga 18 ahung yaw so jing uwe hinla contact kaga abolle loite ho atamzo Christmas sutia inlam anazot gamo hitai kaloi pa to ka kidai thunin thu aza nin ka keu limpe thun e
Amazong zinay nai lo ahin adong manuto abain ho asay ziin kanui nui hlun e bai ke boijing sanga kumkit le kichen pidi kati e taitin asay jin kinjong bai apa e amanjong le khasim azoding ahitan ki puitan ipinato nei lo bon hilo zinei pha jong na hitai inten simtan kati le amanjong e hindong in cho nangin bon nei lo lai a ipi mi na ga advice he e iti na nei gun ham koito ni kinga hitam tin e hin yang ho e kinjong bai ha se da o ke thu wang tin thuman sa na din tu ni hla kagi ding a hin ni hla lam le shopping ga bor hite inanga hodi ima kain chopoi khut go ki wa chi di chu anom thei poitin thuchum chum ka sei pi tai ni hlangkai ni dan khat don vela khangpo do hlun chu o ka den ganesh guri a downtown dispur fancy bazaar paltan bazaar chanmari pakzo sila kimute tut kache chen hlun chu ke wang lunghelnan kadim e college kaya pat kumgup tabang kan na hin monjo si gel do ding khom atamin lungalang lo tin chang ahung lang e garniaw ka poi hlun ji chun muntin ka chun hlun e playground imulela KSO sport ki gel do auditorium imulela chawang kut le fresher meet ki gel do railway station la memories tamwal network traver jet traver silver line hola manipur chi di ho ticket la pi na chu mi tha le a chi chi na ke su ke gel do ding tamtama hoi ha kumthum an chi ta a ki haman lo loite zong jinei so ta kaloipa ko ma bai gohati wang memory tamwal in jingka le kichi do tang e leng kalung helwal de he katile anui za dan chu tu khat sei pi leng na kipa wal ding a hin na sei pi pong ni tin ima kichi lo hun a hin se e kinjong thupi ta in kanala poi big bazaar vistar chule pentalon shopping mall a cho de tampi ka cho tai thun in lang ka chi thun tai von ho ka koi tup zo thun in kloi pa koma pot kin hitin city basa tona hiti katile anop lo dan chu a hi wang kin ka ha se jin ang no min ke ni zong railway station kain zon thun e city bus amanjong chenga apat chengsom an hita aman kallan chu se ji be hi azing satapti train a inlam zone din ticket ka kila tai tuzowin college kaina kana kainaw cotton college ka ga visit thunin hostera kalut thun le student homcha bo no min cheni zong kongpot do pai thun tai hostel mai a bus stop kmu achun sunday sia KWS adia loite to bus ke manji chu mi hlan ahung langi chule family izan ham ko ma jong kholai ka chi hluni kaloipa dongnu ki kim anumna santribari azong ka chi hlunin malai khan kho ho gel do om jing e adi isana penteluns mai a silong restaurant Gitanjali Park Dihali Pukri Kalak Sitra ho kamu achun koi mahet lawin kanu ugui na bingjing e ahin ima ka sei poi nila ane zo a imut dikati thunle hostera kyumlai bang achun angai dolen topic azat ong ki jeb do pantai politics religion social issue kerel thu na to na thu insung thu azat ahung chin angai na bangin lungsit topic jong anglu tho tai FB kaga lut le hoi nu chun inbox in a ball kamu in hi ke dili kaleng hlung kitte in na hlun tam tin kinjong nanup sa e ke in jing le bo ka chi de tuni gohati akloi pa koma kom tai tin kaga reply e kaloi pan e dong kin in koi to chatting na bor kitta ole na dong munu ham amin biham tin ave go kho kit tenin kinjong ka sa poi ai poi e bai koi ma hi poi ke an he chula kumni kumthum chi ta akin koi ma hel ji jong kha ta poi ne het nu chu tu ni chena kamil the hi la e ipi doile aya e kithim ngam ham numi khat kum hi chan pi ke hi mil theilo kalung adong e ke jong ka kyo ai ji poi ka tin inbox ka vetle nabai tu wali mang pha tin hoinu in ein text chu kamo e kaga tol tole hoilai ho ni ham he u tia in text chu kamun ka reply wa lo ji a no mo sa chu ka hetai kinjong esam ho ka hi e kain reply wa lo no mo sa hin ka boize me ti aka text skill le ke pa o me u namboi ding na tol ding a hi mang phan tek res atin kinjong mang pa ka athot le en reply kinin u coffee khon khatna 50 man chu kain thot ni anadon ki no noloi pa ding jong khat kain thot ta e tia
chakon lim khat a hin thonin kin jong thanks nang zo hi ji abo ka don hi tin ka adai kinin aban ka keu hlun ta poi kaloi pa ka ga vetle koyam khat to whatsapp to aki ho chu kamun adong munu hi ding kha ji chun nanop se tin ima ka sei be poi kaloi pan ka phone chu alan number khat atai min hi chi ki no atin koi number hi amin a sei poi ke jong koi hi ding ka lo ji chun mi ki chi lo tin number 2 ka save tai kin jong ka do be ta poi wa se ma ka vetle mi ki chi lo tia ka save number 2 ase tas kamun kain kho hi a asai e thim ding lo ham I regret for what I have done nu mai hin khota hi o atin ahlasi na status bo kamo e kalung athe ten ten ji chun ka ga inbox in chan chunga lunglai hi ki pa na hi e ka ti pi le nang na ki pap ta ta hinam atin kin jong min ei bol sit na ho ki hai mil zo hi jong le ni ma kilo the telo hin eiman koima su la sit lo di tia ki gel tha atuni chana koima ka su la sit lo ji in ka ki ba tho e hin la mim hi na zala hetluwa su hil jong umnan te tia ka thotle chuti ham min na bol gen thei kha to na e tin ahung nuin e hinda in kin jong ko e hi dong se selovin hingi gen thei wang ka tho kha e hin la min e bol gen thei e wang ti pong e aji chu kachan dia lom kachan hi tin ka kela e ka ti le wow pa cha no umi what actually happened to you tin e hin dong kinin ke ni chu aki he sa ho win ka keu hlun tai kin jong ka don bonin kalung sit pen nun e ho lo na kumtum awal hi tai kalung sit he na pa tu ni chana ka keu hlun ta lo hi alung lam lo hi lo ta yong le ningai dam tia vel vela ka tawang a e ho pi lo hi tai mi him jung hi aki dang dang aki omi iki wai jiwe e ji a ko in I chan gen the tu ham ti jong gel pi ji po ve tia southim ta ka thot le thip chenin kin jong boring asa wal tan te tin kaloi pa ki hopi ki ding tia ka vele ani imu hlutai zan khang kim hi tan imut wa thowa di gel ji chun zun ka ki thai ni imut dik ti le message ong kinin aya ko hita chutilom lom man bol gen thei chu nalung sit ta ta em tin e hin dong kinin kin jong amin wang ki se ponte henge kalung sit ta ta e chutia I bol in bol na kum thum lang chi ta wang in kalung line a cham jing ni lai e khat ve kum le kangai jin ni lai e tia ka ga reply le cham khat zovin koina him namin nei sei pi di a hin tin kin jong mi min ka hi ka ti le full name min ta a hin tikin in kin jong sei bedding hello in nang min sei masan koina hi ham ka ti le kin nang ka do masat atin apang khon khie kit jing tai kin jong pasal ipi ki all modem tia kamin thung chu ka asei pi le ama jong athip mangjel tai cham khat se jovin ale he u chuti ta anan bor yang si nunga nu chu amin la na sei num pon nalung sit na la em nangai dam zo na la em tin kidang thim ta in e hin dongin kin jong nui je thim ta in he 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 ke ngai dam le ngai dam log chu ama da ipe pachom de ham kalasit kalung na ipi kalo thei de ding ham ama jong aki oizia e chuti bor hi chume chutia ka ngai dam lo nei do le ka ngai dam e tin ka don bon e ama min wang ka do kit wang nei sei pi ta pon ko e dam ti alunga ka gel le ka gel do mong ta pon kaloi pa do ding la ana haili wa nup ta imota ole gel pa lo hila masanga ka nalung si nu chu ai dam tin gin mona ka nei tai kalung the ten ji achun kaloi pa phone chu kalan a number 2 ka avet le amin lamneu tin ani ki cfa o hichipa kichip na hi nui zat omi ti a pha chi sa ho ka gel le zan ma so ta ji chun kai mu thla lam kan he ta poi athum dan hi ka vet vele kloi pa hin an ke ho pi jing ke gam chuma ka po do zo azong an ke he to jing na lai udan a hi kin kalung gel jo si kalung sit dan le e bol na ho ka po na ji dan ho jo si kloi pa ko ma kan se ji chu ama hin ol ta alam neu hi an se pi ji dan hi chule tunia ka dong manei lo ho ki chi ta het pha na hi ke ho do hlun te le ti ana sata plan an gun dan hi ka ko ma la ma thu se kit nga lo ipi hele hi ta bang loi gol pha ka nei hi ka ke pa le e ka loi pa in kino the thu in e kai thu in lup na ko na chun e li thla to jing e brass ball to athon cha aomin in lang chi lo din ti ngam hitam ka ti cho tin hong to nen ke chula kalung hang thim ke tho jong mong lo zana
kichat pinu chu ka gel le ka gel na a zanedan izat na ka imut hamjong kan he lo hi tai ka tho ge thimwang achun station ka hlun achun minute somthum tabang in ka advance lun e aji chu jingka hi je chun traffic jam poi adap chula asei ji be lukhu ka ki khu chu masanglai ami khanin aina pi chu a hin police kai lai thuwang hitan kaga gel do le kalung hel jami kaloi pa jong chu koi to kheu jing ke hitam jingka tho apa na chun aboi le jing hi ke chun adong manu to ki boi ham kana ti na hi pot po ka ho ji chun hoima wale le lo win ka to ne de si na chun ka to tai bai ningki tel nom thun ta ve hibang jingka ip ki sei thun na him ka train chin di 15 minute po ta hi o hungo ga akheu hite ti aga sele ana khungai o atin kino thim ta in aga pot do e kinjong ko to na pang window achun ka khut ka ngamin platform dunga mi chen ho chu ka van hi le line ta ta ki papi ta ta nuzal ta ta chen ka mo hi lamneu to jana ka keu na hlun ho chu le inlang achi ji thing station a ka tha ji abang kom le ISBT a ka tha ji ho chu mi hlan hong lang e police kai lai a station a chen ho ki gel do in kalung changin kanui jong aji in lunghel jong ka sai khat vai hi kangoi a chi ding nunga mi li bengaluru lapat hung uwa jingka mata a station a ka ga receive a manipur zone dia bus counter min thang network traverse a ka tha chu ki gel do e nunga khat nu chu kana star man dan a hi e aman la in athuna pat tu ni ke khat ve cha en gel do talo adia phat sia cycle ti ding nunga khat to kana kimu tu masat pen na chu hi station hi a hin kami het kha ani lo wang a chu kana boy pi a hi amanun jong koi ke hi a he lo wang a chun ki pa thu a hin sei kha e chutabang incident tam ta omi gel do the kai mut so thim to zana ka ki chat pi nu chu ka gel jingla in kloi pan coffee a hin domin hei bai adami coffee be don hiti atin window akona chun a hin pain ka don thun tai chepet ta chun kul khat ong kinin kloi pan alan komna platform thun le course number le seat number aga cpe hungo platform number 1 ahin course S3 seat 46 ahi amasanglam thim ahi aga atin coffee chu ada hlan get lang adel thojing e ke chu kalung anomo thimin chepa jong hi ipitia hitiki boisa haimo tin coffee chu ka don kit tai khut do khanin window panga khut do ji chun som khat kapin adang kit khan te tin asunga thi ben ka to tai Facebook status ka update nin on my way home after a long time feeling great ka ti e Christmas di kon a hi to mi ama sit hola aboi ji chun pot na di ong thei poi ka ko ma chun naglen lang ho naga nunga ani atowi nagami song ka ji chun a kyol hun chu ka ngai le kanui a jathimi tinglang mi adang dang jong atame ka ke le in kami het kha emi diphu naglen le NC Hills zone khat be kim ding ham ka ti le koima amel a thla jong ka mo poi Facebook status le inbox so ka vel le flyer ka kimu pi air hostess nu jong chun inbox enable ka moon kanui za dan chu nopta in Christmas in mango keila suti kimolo le na chunga Christmas kamandi dan hite thangsit nom same he uti a message ka mo chun Christmas in langa mang theida kom hi ka kipa chom le e amel jong ka de in om chen chu aphat to ji chun ma ban a jong ai theile lungsit thulel ding ka gel thim pan tai ain la dong ma nei lo na nunga hello na so ta ji chun apat ding dan chu ka bo e reply dia ka akigo lai ta in kalai pan kaling ko hin thamin bai beo koi hung ham tin anunga ding no mai nu chu hin vet sa chu vo henu ka den ka kingin ka chomang di chani vejong ka vengam pon hojong ka hongam pon ima seilovin ka kunden jing e ka sokwal ji chun seidi bol di halloween ka omi kaloi pan bai train ki pat na ding minute ni bo om tan ani keu luno kin ne ding hinlang ye tin akum tai ka ko ma si chu on jin lam neu chun kong to thei dham atin kin jong a kho poi to in kidang sana holai chi din gun ham boy tia ga to le he umin hoima chi di kai poi umang pu in nang chu in langa chi dinga nong pa do e hin he sa zania chu kimu pi thei na hi tan ka ki phala min hin la tu jing ka chu
ki phalam sa sa nang to ki mutua ngaidam thuma hung kai bowi ke jong ni sim 19 ni achu ilang chiding kanahin nang hung ding ji achu kana chilo hiti ka bol hi ka ki het do in hinla phone hi lo le fb hi lo le message mai mai a ngaidam hin thum ting chu ka ko i lo ja ki mai to ngam hi jong le ki mai to pi a ngaidam thum dia ka ki gel ta hung ka hi ningai demin o antin mai so jong mingam lo in tin jong ka te ipisei na hi ham ima ki phatlam na di om hi e kum hi zat chi ta hli jong long di jo si long ta gen thei tho di jo si ki tho ta a tha bia nei tu sa kit gut ngam ham amonga ngaidam thum de chu ke kin hi bowi thin na ki het lo a i level to ki tu lo ngwa ki hel chu ka chan dia lo mong nei trit hi chu le em amonga jong kin ka ngaidam le ka ngaidam lo chu nang adia ipi value tia kaga sele nu bing thim ta in paudo wa lo win umin kabol khil ho ka ki het nai na tu sei chu ke din ana wali thu tam sei ta hi o ningai dam le ningai dam lo chu ka het no me please tin asei sei tan kinjong boy ven pha ni chen pi na ngai ja again thei zum le za thu a na hi jong leng ke adia mo lep nei tai tia ka ki gel tha ni achun thimo ka chan ta poi trin ki pat pha nei tai chi jing tan phonin keu ta ti tia ka sele ningai dam lo le ka chi lo de ti na sei te te tan kinjong chi tan tia ti ka sei wang in om den jing e kaloi pan ne thei a hin pin nawang thun aphawali train minute somni delay de hetin ega mit si at thunin apo do ki tai heading khat chu satabdi hi aji be amo delay ngai lo hi tunia delay jing chu ki dang tho hi keini chula kamit thun san thim jing isunglanga in ugoi bing jing ta itia ka gel pha lo le hel le lungsidi ta kana pi sa aman ima eni gel pi lo hi jong le kalungsi ta khat ka ko mangai dam thum jing chu no mo ka san ka ki phalamin ka het lo ka in lungsit melin ka in mukit tai chuin akhut ka tu in akha ka domin pasal sa ta chun a hi le boy nangin ningi dam ding hinam ti akado le he o nangin imasu hilanei boy no khat ka hi na a nangin lungsit thu na sei chu ka ki pa ding zo a hin a pe nin kangol warzin ana thim lo in anna sulha se te zong leng imasu hilna nei boy nang su kil be in itingai dam na thum ham kidin ki phatlam valetin ke zo in ngai dam kachan lo ding ai dong ki tai kin jong ka don but pa in a hi le a phai ki pa ome ven boy neilung si lo ji a nei na chuti ang bor jong le kin wang ka ngai dam jing e tunia ngai dam na thum hi ka hin pa cha e ki song lel hi in su hil ma na nei hi nai ema zo si ke thi mo he bo fi nga gol han la ya hi tabang to chu am ding mong a gel ding a hi kon ba adei lo lung sit lo khat chu phatia a ho ding ham tia ka se chu ki pa mel a hin pu pai jing in kana ki mu ti lai u kana ki het ti lai wa amel chu ong kilang do tai he u ningai dam le ki pa e kum thum zen kana eng bol a nangin minute som lenga sunga ningai dam chu nalung pi thing wali numai lung hlom ki hiza ne het them ka ki pa e ke hileng ka ngai dam lo hil ti hiza tin asei to kilhonin kaleng ko a ong ki nga in ka khut chu atu cha hi e om chen chu kalung adong hle jing e kin jong kalung si sa an hi wang in ke adia molep sa ka gel ta ji chun ki pana kanei di poi kinep na him kanei lo hitai tunia akin kamchang ta ka ngai da me tia lunglen ta ka sei wang in pha chi sa ho ka gel do chu thin lai lung adam zo poi ama wang chu ka tha do hitai dunia kona ma jong nup ta thimo ki chan lo hila ki pa ta in kho aman ding chu a hitan ki adia chu puldo ki pat na ai ki dem tin ka ti azai iza pachum talo de tin chi tan boy train chi na de nai tai no mangpu ana ki tha sa tan tia ga sol ki gu le nei thei da ham tin ahong ki lasit hamin kin jong kala pa in ipidia nang ka thei da de ham kin koi ma thei da thet ka nei poi mo a chi tho chi wa tan ka ti thu hi azole nagol hang pan hin he do le naki boy lo deu hi mi ka su boy hi kha ding hi lesit chunga kathata pian hi tia ka aseile aman jong a kho he nang chuba na dong munun e do le boy khante sorry atin kin jong ima sebe sa man lo in kin tu ni chanin nang kalung sit nia pat koima dang lungsit ka chanai poi aji chu nangin nei bol na chu chi nan ka nei in min e bol gim kha ki ding chule ken thei thu kha ki ding kanum ta poi ha dan hi asei ji ka lo hi
nei se sa beda tan lungsit ta intia ka seila in kalungsung chu azun de jing i pasal hi wangin do ha hle e na ta an sei ham he umin atin kinjong iti azo ka sei kha em tin ka don bot pa e nei lungsit na la em a hin ti pai ngal in kinjong lungdong thim ta in ipisei ki sa na him lungsit jong leng a sei ji ke ta poi pa chamin a kilo hla sa chu iti ki chu thei dham boina umbe sangin nei se sa da tan tin laidang changdia ka gel hla dan chu ka sei pi le umin kinjong dongma kanei poi aluhang ding boina simte om poi a hin ti chu kalunggel ki pa to hlasit ka kop jing e ka den hoi akuna zo sei dana khian ham kilo mo sana lungsit dang kanei tai ti an ne sei chu ole namangam ham tia FBI inbox tuithim ta ama ne hin to chu kame do in ka vet se e message chun hitin akizi e nei lungsit ka ki pa le hin la kin lungsit dang kanei tai ningai lu na ki pa din de le kol jong nei bol da in lang message jong ne hin to da jing tan lungsit thu in sei ke ta hin wishing you a happy life kinjong ti message ka mu zo chun ngai dambe thum ding dinmun ki chi am ding tin phone ka bol in message kana thonin aloi gol ho gizin kan ho pin hin la aman ka phone apik ta pon message reply able ta pon ke human theilam pi am ta pon hiti chun kinjong achai na ding tin ningai damin now lungsit ja se khil bol khil kanele ningai damma in have a happy future ngai dambe nei thum sa loading ham ipilom lom su khil kani a hitia hi nei embol ham lungsit dang na nei hi ta le kin interfere hungbol pongi hi jong le khavei be ni ho pi le pi ase na umem nang adia kalhin zo lo ka ke nai a chainan ka seinom chu kalungsit mongmong na hi kel do jing otia reply ka bol kalwal chu ban ki ti ka ke ho pi lo chu a hitai chule gente ha sa ki hi ji alam neu hin alungsit na eina pi zo lo hi dan in ka he ji chun hichini apa na chu kinjong kitom la nan kane in pasal khat hi le mi kison pi the a umding ema kenga din ding ti a pan sata kana lan kitom pan na ji in kum khat sung in na to na khat pathen zalin kanam pai ngalin a hi min ei kison pi jolo na chu asilanga la lo wa kema kenga din jo theina ding lungthim nei hi thilpata a hi hi chipa chun ong ke in hitin hin se e adi e chi message kain to chukin jong kasumil thei poi in sunga mi unu ka hi ji in kanula ka pale kanauten kebo ekini pi ji un lungsit hin kho akuna ki kangse ale kha patia simting ka gelji a zo ka se hin nangin jong avela se teloin nina hlado pai jing e hi chipe ta chun iman kan gel poi nei he thim dan chu ki pa omhle hin la pha nong chi chi a lungsit thu hin sei ong tam jep jep tan lungsit in kho man lu di tia kan gel tha wang in ai thei te poi dongmani dikatin ka hin ti pha nin kinjong nang ko ma boina kan seile advice kana la aji bangin do de kan nom hle in hin la masang bangin ma kan dong ngam ta pon hiji chun umang pu ka dong tan hi le aman jong ke pen tain ipi ka sei dham nang in kilhen tang em kin kalhen de hilewang nana nungse sa hita jong le kloi pa khu hlengin ka ti de hi aji chu nangin dong ma na ne e ti thu a he na chun angol bang jing in nalungsit dan le nangai lu dan ho chu ke ko ma hin sei jing in nangji atuni chana hi chen khu lungdan in a sei ji in tuni chana na hin ngai lu dan ho a sei ji na la e ti a hin se e a sei be kin in hi chin ya pa na chun kalunga kan gel jing in pha si le umang pu to kan ke hu jing in hin la kalungel ho nang ko ma a sei di kan za da e aji chu pha chi sa hin khu a iki he ni apat nei na kho sa dan le kan sung din mon hogi a phatia nei ne het thim pi a boina kan nei na zo si a nei na ke tho pi a ngai lu nei ta nei hila situation ha ta ho jong ki pa ta ki mai to pi dan nei sei pi a advice ngai chat na zo si a nei na pi a hibanga ne lungsi da kin ki ma di mai gel ji a hibanga na lung kan su na chu ka ki oi pon ngai dam thum ding la ka ki phalam tan hi ja chu kum hi ja sung chu guhati a nong kile kana nga hi e umang pu akuna neilung sit na lai dan ho kana hen keji a tuni chana nahin ngai keisa nga chingle thim a fel zo jong le dongma neilo a nom chukin jong mo in kana gel poi lungsung ta in ki panan kana dimin kumni masanga kona nanga dia ki gel ha kana hetai na phat dan le ningai lu dan ho chu kanula ka pa komin kana seji e ji tui koi madang ko ma kana seilo hin kalunga kana po jing chu a hi e ka la le kin nang kan nga wang in
nangin lai dang na sang telechun ke I kati tam tin kanalung kham ji etia nu guibing puma ain se echun pasal ka hi wangin kana kitim zo tahi be hinla mi tu jat la pasal pipi so di chu ka kyoi pon ka kitim ham ham e kinjong kalung chi sa khat hitia in se chu ta asan dingham ta asan lo dingham kalung akham thim jing e aji chu kaloi pa ta injong lamneu thu hi ima nc pi lo hi e trin ki pat phat hitan te ti afan ka la do a phat ve deng ka ti le mangpu in message in thot chu kamun by she really love you. I did not tell you earlier cause surprise ka pi nom ji hi atu sei ho chu ta asanin kin khunung le avelin na sei chin pi ki nangi don't mind lucky boy tia message in thot kamu achun ka kipa walin kipa na li lungsung alo dim jing e ka ki hein amai chang paten ka ven aman evet nom lo ji chun evet na din ka se in nilung sit mong mong hinam tia ka do kin achun umin avelin ka sei nom poi neita san lo le ipikalo ding hitam seiding zo si ka ki sei hitai tin ala sit pha na chun kinjong ka ang ko in athi ka thin kinjong kalung sit jing na hi e tunia kalung sit na nei san pi hi ke din manga jong mat pha lo hi tin ka ki pa wale hinla kisong del nan ka demi aji chu ke hi in sung gen thei ta ka hin ngai lut na le lung sit na ki chan jong le ka ko ma ki pa ta anom thei ding ka ging chapoi aji chu ki ngai lut kilung sit se in mi him akipa poi smule pai ni lego jong athupi e ke in chen kho sa dan le no ho in chen dan ki banglo be hi e tin nang family background paten ka hi in nangin ke a imana he poi ke bo nei he da hin azole kisi khana ti kalong sit poi ti a na sei ni azong chu ke ma le ke ma tin mon ka ki vet le ban ma sei be ding ka he pon decision di ta na la a kana koi hi e aji chu hi chi pa lai a na hin health ho chu ke to te din kilom haijong a hipoi ka gen thei dan ka vai cha dan ho ki gel do achun nilung sit lo chu kana phat sa zo e aji chu kalung sit wal ji achun na gen thei ding kana nom poi nilung sit ka ke pa in hinla hi chi gui hi job data te aji chu kalung sit wal ji in tun jong na hung gen thei kha ding kanom poi tia ka ki solel na thu ka se chun e hindon bonin ki chi sa hi o nangin ke nilung sit ji a ka family thu na na khola na het bangin kinjong nang lungsit kalungsit ka chan ni apa na na thu kana kholin na hindan na gen thei dan na insung thu josi ka khol chai su hitai he cho josi ka he na chun kalungsit na sang che che in ka ka la le ka ngap lel na umjong le e cho josi chu lungsit zala thu thum ke dinga ka ki gel la ka hi e insung khusung le gamsung dia na lunggel ho jong ka het pi nilung sit ta ta le tunin nei ki puitan tin ase in kinjong moi ni ti eile tuni mama a ki chending nei hin zuiding pi chu ka gel thei hi ikingai lu na na le pathin hodan tinga limlom ta iki chen hi ding ham ti a ka seile achuti thei ding a hi le ho ta tunia kain zui go ding ham nilung sit lo hinte sorry for everything anadam sel tan tin apo do na chi pai pai tai kinjong itika kham wangin achi tan mangpuin azol wangin achi te te tai kloipa ka solin anazuio pamlanga an khamin tin ka zui sen kinjong trin ikipat jingding phat na chun kalung anom theipon kapot si chu kain potla in platform ka ding tai chipet ta chun emi upa khat kinota ahung kamun ticket na nei hinam hepa hoi achi ding hinam ti akadole haflong achi ding ahidan to ticket akila aman lo dan chu ase in kinjong hepa ka ticket hi kila atan ke ka chi loading hitai tin kapitai izat kapi ding ham boy tin e tungin kinjong ima ngai poi hepa kilen lang nom ta in to tan ti ka sela ki pa dan ase in ka ki pa e boy pu patinin patay na bo hen tin ka ki khen tun tai tuni December 22 hita a insumite hosungmite to ki moto dia ki kitema amon jong bazar a enga di wa ki seita a nikhat den ting jong chu ha sa ka sa chule kalungsit pen nu ka chan kha ding jong ha sa ka sa ka ki gel dan ka in train ki patan ke chu platform ma ka mo din den tai kaloi pan e hin kolin bai nakipat do hitam na che tal anadam selo kin athu hin khol nangi atin kinjong ka che tapoi anam thuno kangpot do etin all ta in kapot do tai
kanai pe in imadang seilowin hungo no mangpu ina chiutin nopta in seikhom naw te tin auto kalawin kachi tawve ke chula ka ke pato kalunghan to lamthung ke in kapau tapoi in kalhunu chun kai mu soto kanu ka ga phonin heno tuni khongthei tapoi kaloipa dam thimpun hinda thaling a asajamin jinglewang khongmong mang ding hitai bazarani nga ta o ti akazau ka sei chu kanun la hepun a kho he noile gol chu ngai lu ding mong hi ki hon jong ka nga lel uve jingle dam selin hungtan nloi pa jong chu dam sel hen ong thei ding le Christmas mang din hin puing amo tin ka koi lun tai jinglam ni dan git anai tan kloi pan breakfast asim chun keini room snga kheu lun tai na che jinga iptm inlang hon jong hibang nanga lel diwa nule pasanga ka thupi zo poi ka ki phalam wale he umin tin ahin panin kinjong ipithu umamong hamboy pathian seizo inlang chu kadam le jingle kalhun ding hitai azizin ki seito nante nom chan chu moda thaleng thimo ka ki chan diji a kong kile ki hi kate tan hi le hi chun aman jong hitin ahin seitai ke jong ni sim somle ko ni a chu inlang manipur zone dia kapan ticket inela pi hi tan hinla chelo dia gel ha hi aji chu in sunga mi unu ka hin kapa in aloi pa chapa kha to kitchen sa dia ka het lo ka an keu hlau hitai ama khun ama sei bo thu in ala e kanu in wang e he thim nai ka che nge nge le January first week a khu ka kitchen diu hitai kapa thula ka ke ngam pon hi jong le in lungsit nang ne hi jin nangin nei ki pui jing le ka ki pa in izam tia nei ki pui ta lo le wang khununga thimo nei chan lo ding a hi kapaloi pa chapa ko machun dongma kan 18 wang kan seipi a hin eni din mun ka la akichi loji chun kanula kapa ko min ima kan ha sei poi tun wang akichi tan nilungsit ka hetan ka kipa hlei pa khompi dia nei deile nei ki pui jing de chu ka de e dan thinga jinei ding ki tup jong le in sunglong a thu ki za hu apa le eni ding in ha asal hente ipina gel am tin e hindong tan asei dan ha sa ka sle jing e so ta ka keu thunin a chainan ka keu thla thei thunu pha na chun kloi pa ka do thun le aman jong kitchen jing thun dinga chun pha asan hi chun ki puidin ki kel hatai sun hi tan kloi pa in ain kom wa dukana vo sa galan lam neu chun kin hunna nge tia akimalop ji achun a honin ki pa tan kan khom tawwi atui be set lo wang achun ka pa chan an hon khalo din na thimbale atui momong etia kaga sele mi pa chat na thim e na du thun lo jong ka hinai tin ahin se e ni tha langin a hostel avon ho ka gala do un kloi pa ina ka koi tawwe kloi pa dongmunu ki kim jong ka ko do win chom khat pi shopping ka bolun pa nga ki wi la ka chiuwe ni dan sigi velin ki kim chu aumna santribari a ka tha lunun khongkile tawwe kanu in asei bangin kloi pa jong manipura tu kumbe ke ho khwa Christmas mangdin ka ko khon ten tai ama hi sisipur bivyang nom ho hin engineer hi e adong manun suti amu loji achu KWS Guwahati a Christmas le New Year mangdia akitep thunji achun asei boy thajing e adong manu thu hi ding kai pa na chun agu thimin adong manu ko ma hitin ka sei tai kin kan kutte he sa lo wan nga kha ji dinga ka ki pui ding hi ji in ke ni chang ti thun leng in kuten in ho si diu hi ji in athu he tu ding le kaza cha thun sel na din kloipa no mangpu hi Christmas se mang din na hin sor pi ona please New Year masang le hin sor ki tangi tia lungthim gil ta se nga ka se achun aman jong so ta pi agelin akho he ki pui thuno loile gol chu khe thim tu ding mong hi ananga hat mai tangi ne thiwang ne hin thot te u nga in te umin tin an se in kin jong na de se yo in thot nang nge tin ka ke dai thunin phone ka that tai kloi pa jong hong te na din ka convince pha nin online na ticket ka ki ka un chi ding in kon tup san ka tawwe alang khana air hostess nu jong chun reply lo the hi lo ji chun reply ga abolin hoinu thangsi hi ona ki jong tuni in ka chi nai poi jingka la ka ki pat do ding a hi boina neucha cha ji in ka chi ta poi nangin zo nup na sa e na tia ka ga seile
ipin nup kasa pi poi injong kim khatalo tin ong yaw za jing e amel a hoin adong jong aling se nin kana kine pi man hitan hinla gincha phalo a lam nyau to ka kingai ke ta ji achun midang ka haunum ta poi hinla kain kho tu sim chu hoinu ka sei pi hi la e chomkhat ka kite sunin idam la kyo jing din ka ki sei pi tu hlonin mangpa ki to tu hlonin kai matai nisim 23 December hitan mata in ka thuun station ka jun tawwe station a cha ka don on kloi pan ei ki pa pi lundan chu lungsit om liu e nidan gup leke hitan train ki pat senin damselin dimapur kalung tawwe lamthung ke in thu za za ho ka sei khomun phachi sa hopo ka sei khomun phachi lamjong hello in dimapur kalung un ka keu pi bangin kaloi khat nga ngamin esam saijang bazar chan ama garia ai hung thaun ke chula kagam kilungta tin nop ka sa dan chu kaloi pale lam neu chula hitabang bazar mu kha lo chu alung adong hi hlun e saijang Christmas bazar ni hi ji chun mi jong atam hle e masang to te dinwang na khang to hle e electricity jong hoiten na hlungtan lamdin jong black topping a hitan anom hle e in ho jong thupi be set hi jong le che en jong akimo thei tai saijang hi karbi anglong ku kite adia economic hub khat hi ti the hi aji chu hi chi se chu kailang a kini a hin thinglang a cheng jo sin thilzo na le thilcho na akimang hi ke hon jong in khat kanai un chi a ki sa hi wangin fulwar hi pon hafwar a ki sa a hin anum thui ku kite heta bang condition a chen na lai o hi po na umetin a se in kinjong hi chi hi ima hi poi i kho i thun pha leo na lungdong che the tin ka sei pi bazar achun kami het atam hle in mizo sen chi bai e hung bolun na dam dam hinam nong pot khat poi tin e dong so so jing ve ama hi kaloi nu he tia mi ko ma introduce ka bol chu mi hon e dat mo the dan chu dan thing a na jinei dham ki tia itana tin kain kolam jem ho chun alung thlai naw ase uve hinla nunga anu mel hoi dong hoi ji chun ekipa pi win chule adi in lekha thim hi ke ji chun ekipa pi we kain wachun mi an ki khom so so un kami het lo jong tamta au mi kapale ko uzong ina chun anom thun e pindan sunga ka alu thun le tilho ka akoi thun chun kapan en jui lu thunin kin jong in the drugs ga abola chun kapa chu amai amol jap jing e hepa ama hi lamne o hin kaji tinga kan ki pu hi tai tia ka asele chipai aga abolin hinla alung no mo thimin hitin hin se e boy jinei ding na ti le nanu na pa ki uma ne he sa mo ham dongjong na ki dongjinga na sei po khapon tin ase in kinjong kaga vele lam neu chu aki palam walin atui don aki thal liwe kaloi pa ji chun ima ha sei nom poi hi chun ka u in ahin lapai in ipihile ina ki ho nauti ho jong atha u chol di hin anne do sa utin ki pa do wa ngai to uti tin ase in kinjong ola hilchi naw winge tin ka keu thla tawwi ko te khan in hotel a bolin anne din e ko un ki ho jong anne din ka chingal uwi anne zo nidan khat velin thingthlang zon din ka ki pan tawwi kapale ko in thilpo ding atam ji chun sakol ni ahin pui thun e lampi in ka keu pe un ka pan jong ka jinei chu akipa thowin amonu chu amel le ata sapo chu alung ahlain hinla dan thinga ki chenglo ding ki ti chu apo na dan hi e ka kho chu kenga ichi le hlom pe na pungka li ki zot a hi in nidan khat tabang lamsu lamto kain zot no le lam neu chun alel wal tan aji chu ama hi khopia selen a hin tingthlang lam sau zot khalo a hi kaloi pa wang chu pasal hi je ham ale awal mo hi be lam neu ji chun all ta in khong tawwi achai nan alel wal phanin sakol pot po ho chu ki ho ka ki homun ama chu sakol chunga ka to sa un khong tawwi lampi a ki to pi zo siu chun ipitidana sakol a to haimo atiwin ki honjong adam lozia lamzo zo lozia sakol chunga ka to sa u he tin kaga seile pi jiwi lampi a kho ka hopa ka zot pa ho jong chu hangto ka sa hle ni hla 5 pm in ka kho mun hoi ka thungun khusung chu anum hle jing e Christmas huinun to mijong amel hoi chum hle uwi kanu chula wailhun taunan aman chu achun an kne chai wa konin amonu chu akeu pin anga theilun ta poi ka upa loi nu jong
agazaw kinin akipa dandan uchu among azong kanuhin kazineding chu sotna pat ade hitai nila ki khop ka kipan un Christmas ki pat nila ahin hauina ejin do saun ki pa thuzong ka sein hila angai na dolin dan thing ajinei kai ta lo ji chun eitia kato na dia ka deilo last bench chu kanga thun tai zanin lamneu in kutian ahin kol tawin ka keu to mo tawi alung ahang le jing un hinla hichision hi akoi te dia jong ki pa lai hi ji chun ki ho abai je me lamneu chun apa ko ma ngai dam thumin hinla apa chu alung halwal ji achun akeu pg jong ompon chu pha na chun anu to akeu win kin jong akeu pi in ki phat lam nan thu ka se anu in ei thlamon hitin hin se nakinga iwa nakilung sit na na leo ipi ki gen modi di ham hizong le chanu masapen a hiji a dan thinga jinei le kitia kikine pi ahin nalunggel uchu nahin sei u hile gel mo lo dinga ipi hile kilung na hle jong le iba kilo ding ham lamneu pa hi kin hoitin an sei pi nangi jingle na tu na be teu to ke hu un lang Christmas lai hi jin hungun kit jong le boy ding ahin fona lamneu pa to kheu tawin hiti chun tu le be ho ka kheu khomun azinga kheu pi ding dan ka stup che tawwe kumli tabang ilang chi khalo ka hi ji chun khusung chu chot kal ka ngalel hle matan ka kitaw in kaloi pa to khusung chu ka wa le le thun thilho chu ki khel ka sa thei le tingthlang hi wangin an khang to hle in playground jong numta na lai do tawin water supply jong khusunga tengki linta ana tung do un ain chenna inza na tuipa min ani kikila tan heading kha chu komphabe masanga chu wadunga ha ki domji hi mobile jong amiza nin anei zo tan tata sky jong anei tamhle tan in jong somni lenga vela pa na chun anapung hle en tun som nga lingtai education jong namachal hle en tunin college kai mai jong mi som awalin sipai pangjong anum so tai injong atamzo thingpe in hitan achunga langwa ki khu atamzo tai tinglang khodin anomang mong tai ki ho injong kan kuten hoiten an sawin ki tup che chenin inlin ta an sawi ke hin sumle pai ka thot bo hin hibanga anam chalding chu kata san lo be hi ho ina last bench a ki to khalo hi ji chun hin kho chu anom theimong mong poi ke jong ka ding do in dan po a ki chu dan sunga eila lut ki diwin ka tawwi vai kai ki khenin lamneu pa chu ka be pauto ki ka pa in a kheu piun boita in ense in hinla achai chainan ka ki chian diu chu ain pha sa dan ense in new year zole atule be ki poya cycle zone din e hil tawwi hiji to hlana chun dihla ki khopna hobung mi anga ka ding kinin ki thumna ka nei ki ni ajing December 25 ni in hobung mila athakit theidin la luna e nei pe ngal un ke ni jong ki pa tain hobung member chu kai hlun tai kin chu nom tain kamang un pan theijo sia kapangun kaloinu jong atute cha te hon ahom thle un ke ni ta ba jong ka ki mukhaji hlun poi kin sung chu nop ta in ki mang chawin a hi hobung in ni nibo program ago na chu kloi pa to ka ki tho in nisim 26 December jong mankit din ka tem thun le anomun kenin wo chal tu sigi khat le bongchal khat ka tu thunin an kung chu thupi ten kom khom ki tawwi mi pi chun Christmas chu kanup sa so ke wi Christmas ki chai ni sim 27 ni achun kloi pan Guwahati zu ding atin hinla insunga program neu cha kanai ji uchun ka sol ta poi ajingin kloi pa dimapul chen kaung tha in amazong tam selin achi tan keizo cho dia lom ho ka chon khong kile ki tai kajinei hepazo si ko te ho ahin khutom chuma mo ahin ong so so un insung chu mi adim jingji e hiti chun boy changa kamlai un new year program ki chailam jong kane pha povin new year athupi sei na phat khat april win kinjong tagaw thu to ki zuidin ilagaw hi pathin dia aman tambanga mim khat hi na alei si na hi I society izat inam dia miman tam hi ku ting ngai dan chule pathin ngai lu chun anam pi jong angai lu te 18 example chum chum ma pat te kan nei pumin phatmon chu hoiten kanamang e mi pin jong feedback hoita ta ahin piwin adin simlai khang ta ho chun inmun ge in tu do tampi e hong nei un ki pa ta in khel thei kham khamin kana hili new year kin ong ki cha in tu cha be cha to pa te ho chu manipur cycle lang zona ngaidam thuma chi ding atiule lamneu pan ama ni jong hin pui ta un ati ji chun ke ni jong ache din komthun tai tizat umta chu zole boina en sim dam ti chu hi
nisim 3 January in bolero khat le duster khat dimapul le dipua kaso pihon ahin tu doon cycle zone dinga chun kongki tol tawve atamzo chu Manipur first time chingen kahiwin anom chom the impala lamneu in kuten in nga un amo lam kainan cycle ka zone tawve kapule kapi chu kagyal sangin apahle hlunin alunggel le hlune amo chu kyo ngai na mi bol theita imcheng ta ai jong lew zan nei ta in ei bolun ale langin ki phatlam om liwi lamneu naute chu thum a hiwin pasal khale no mei ni a hiwi aneu pen nu hin kum som thum be pa hin la in au nu zal achun ei ngai le in kinjong ne the ka cho pi ji e cycle kai thang le a vel khu anai dom ho ka chun un ni ka umun ka kile ki tawve kuki custom dung zui a bolding alom zosi ka bol chai un emergency su fel hitan damselin kongkile ki tawve kitchen kin khat gonlo asom si uchun in konglun ja un gari ai no phat phat na hlun thei penti in saijang len tola nisim 15 January nin dan ngai kitchen kiti kana bol tawve noel gol ho ngi tho khwamun amho panla na zalin lo thing ta ina ki chai in Manipur apat zong lamneu in kutele adang mi gari thum langa ahungun gamsung mi ho min golwa chu kan bol tawve thusim aki chai tai